ایوار باش تماشاوان هجا در روژا هفتیه کرنوده دیسا به برنامه پانوراما چارپله ام لهمبری ونه کیک یاشار بخیراتی ناخیری داوی گلک سپاس دکم. ایرو دیسا مجارن ما پرم براستی اما مجارن خوین سیاسی ایرو برز یاشار عبدالسلام اولیره دیسا و کرگاو آنالیز و شیروه بکن هر وهاد مجارا سپوره ده و کرگاو کک علی فکری شک وی بمرابه والجميجي دیسا میوانک می نوعیه او جی محمود کیپره او جی بمراوره لسر سپوره بطایبتی جی لسر کوپا جیهانه کک محمود نزی 5 سال زده یا کوپا جیهانه تشوپینه امی بحثا بیرانین وی و نيرين ويل سر كوبا جهاني ببيسن كيك ياشار تخوزي هما ام درباسي مجارا ببن دبن بريوي اگر تشكي تبيجي هبا ناس سلاواج بنيران دشينم و قالك ام كيبخاشنكو بحفته جي ام بهورانا تبيكو بچك استراتا من ساعتا من اینو نباشلی از باورم اما دیساجی برنامه که برهمبار ازانم انرژیات پرتی متن نهیلی انرژی دما برنامه دست بدی که حکامتی اره انرژیات تی ازانم وقتا مجارا گرم جهبن شوه تی هندرای خود دخوازی هما بیجی کام دخوازی جهب که دست بکن yani د orta haftiyat çuyd em bêjim Selahattin Demirtaş daxuyanekî da got ew dixwaze bi Öcalan re hev dîtin pêk bîne. Niha Selahattin Demirtaş awqat e serokê baroyên Tirkiye yani wî jî daxuyanî diye got nemimkin e got yani Selahattin Demirtaş bi Öcalan re hev dîtin pêk bîne ji bela ku qanûnên Tirkiye îzin nade. Yawek me got yani Demirtaş awqata ji bo çi yani jinûşka de vît ew kê xwest eceba piştî êrişa Mêrsînê ji alî PKK ve hatibû rexnekirin ew mesele yan Erdogan tedî gotibû ku wê hesab bide Öcalan ew mesele ye lê ji dinaberê de di mehkema doza Kobanê de ya herî balkêş got Demirtaş ku yani demekî dewletê bi rêya serokê Mîtê xwestiye min bixtê xeşûna Abdullah Öcalan yani ya ew jî yani sirri Sûreya der ku ew ê şexê ew jî divê pêvajoyê de bû ew jî yani piştrast kir got tişkî wer heye yani me xwest em zanibin HDP divê warî de çi dibêje mixabin Mithat Sancar got tenê yani daxuyaniya Demirtaş û sirri Sûreya der bes e. Yani tu çi difikirî ji bo çi jinûşka de Demirtaş derket û vê daxuyaniyê da yani sedem çi bû? یا راستی دما کو مرov زیده فاکتان نزانی به سپیکولاسیون پر او که ممکنه سپیکولاسیون ببه لی ام دزانن کو درایا گشتی ده دو ماه زیده تر نزدیک 3 ماه گاوا کو اردوغان گوت کو اوی ام بجن دمرتاش و حسابی بده جه Öcalan را جه امرالی را جوه چاقه دا مناقشه که درایا گشتی دا اشکره ایه کو دنابرا وان دا جه آلیه که و ام بجن اقتدار و اتفاق جمهور اتخاذه ناکوکیه بخه نابرا ام بجن HDP'ye و PKK'ye و جبه آلی داشته Demirtaş پر çalak ام بجن نرینی خواه پر زلال و دیار کر بیامن Demirtaş پر دخوازه فهم بکه دسر و نرینا Öcalan چی نرینی Öcalan چیه yani
چیه او نرینه دمرتاش گوت کو ام هدپنه ام ده مجلس دنن ام پارتیه که دموکراتیکن مشروعیت ما یا یاسایی هیا پرسا کرد پرسا PKK ام بجن پرسا ژئوپولیتیکه نتنی لترکیه لهرمیه لسوریه لروجاوا لباشوره و دوی واریدا جی هر زده öcalan dikare alikari bikeko ev devlet pera mesela çareser bike. Yani Demirtaş xaze dibir rolan vazifeyan parve bike. Yani bece ku tamam öcalan em bejin seroki PKK'ye و دکاره رولکی لراجعه بلیزه بتایبتی و لی امجی د مسئله دموکراسی و د مسئله پرسا کرده پارتیه که یاسایی نه دوی مسئله ده PKK دوی دستیوردان لکاروباری ما نکه دوی هر کس وظیفه حقه دوی وارده بزانی بده مرتاج واتشتا پر دوباره دکه لی او نزانه جبر که لی وگراندن تنه او نزانه öcalan der haqa watışta da çi difikire. Ew mesela ku xastine ku Demirtaş civî bigire ew hê berê 5-6 salan ji aliyê öcalan bixwe ew kirîbûn hatîbû ziman öcalan gotîbû ku ez dizanim ku hineka te amade dikin ku tu ciyê min bigirî. لی دوی وارد او تشتی کو سریا بریا میت یعنی میت بریا سریا جد مرتشا گوتیه او قصدوان نه او کو یعنی سروکتیا ام بجن جی öcalan بگره او کاوکا ام بجن öcalan سروکی گله لیدری گره ام بجن سروکی کجکه نه دوی واتیدا لید وککو وککو بهتر جبو او پروسسا چارەسەریê de yani Demirtaş vekakû diciye öcalan da muhatap be girtin qastawan ew bû bibê jî bibê gotinê jî bibê îfadeyê jî bawer dikim Demirtaş dixwaze pêşiya nîqaşên ku li HDP dibe ku heye van nîqaşa bigire bêje navbera min û ویدا ام بجن رقابت که رکابریه که لیدرتی تنه وای جمرا او کاوی دانینه من قبول نکریه اما رول ما وظیفه ما جواب جدای پاروایه ایوی او لیدر ژئوپولیتیک روجاوایه ای باشوره لی اس او که HDP ما yani باشه تگو دخوازه نرینن öcalan bizanı ve fikre divan peyvajıyan da yani خازه لهو بکن دوی واریده دوی مثلا yani emmer kara vaji şirove bike ku rel ber devlet Erdoğan bigre ku öcalan le hember wan bikar neyne yani یک او یادن بتایبتی Demirtaş پر دخوازه باوریه اتفاقا ملت بده دا کو beje binirin de peşbere de peşeroje de probleme ki bu sattınaya de HDP'yi da çi düdülitneye çu dubenditneye em bi yek dengi em dikarın eğer ittifakı da cibigirin brengek ya ittifaka demokrasi digo cepheye demokrasi digo em dikarın aktöre ki peybaver bin yani güvenilir aktör peybaver bin yani hun dikarın ev bikin yani taze ittifaka millet raci baveriye bede baş هیوی دکم هدفت وی وارد پلیتیکه که باش بشوپینه حیاه البجارتنان جبلا چو جبلا کو مگاوه کی دن الانکتا هفته بنرن کو هدفت چقاس مهمه هم جبو اتفاق جمهور هم جیا ملته که کشار دخوازی ام بفر و درباسی سوریه ببن لجمع اردوغان لیستک پرن کاره دمرتاش و öcalan lehem berhevdû bikar bîne her wiha niha weka ku tiştekî nebûbe li Sûriyê 7 milyon însan derneketine bi milyona însan nemirine
dibêje yani siyasette kuşluk olmaz bir Türkiye yani geydandır nabet siyaseti. Vaka tişki nebiye varem helle hev bikin Nizam Vezîrê Derva, Kılıçdaroğlu, Perinçek herî dawî jî Akşener derket divê dixwaze here Esad bibîne, giş dixwazin bibînin. Herî dawî ji bo her kesî ji bo siyasetmedarên Tirkiye şok bû Esad red kir ku bi Erdogan re ev dîtin pêk bîne. Ez nizam tu çi difikirî lê bi rastî ez xwe têxim şûna Esad yani ez ê çima pêr li hev bikim yani hem eskerê te li wirin te welatî wî dagir kiriye û te ew xas ew milîtanên ku bi Tirkiye re kar dikin li hember wan bikaranîye te Sûriye tevlî hev kiriye çûye û tu dibêjî geydandin nabe werem li hev bikin weka ku tişkî nebû bin. Yani Esad li vir ji bo çi red kir yani çi de aqlê wî de heye yani sebeb kare çi be yani naxwaze bi Erdogan re wek me li wir nivîsiye kare yani hilbijartin yani war derket jî gotin derî hilbijartin em naxwazin şansê Erdogan zêde bikin yani nizam van medyayê de war belav bûn. Tu çi dibêjî? Teknik Mehdi divê warê de bawerim ez hefta borî min nêrîna xwe got yani ez dibêjim yek ji ku mebest û niyetên Erdogan çi ne herî baştir fam dike yek em bêjin yek ew e yek Esad e êdin jî hin analizatörên Rûsan in. Bi rastî analizatörên Rûsan de wat tişta em dixwînin bê şik eşkere dibêjin ewana. Ew ez vê tiştî jî ewa 11 sal e dibêjim. Dubare dikim. Yani bûya min Sûriye tek çûye dewletekê weka Sûriye nemaye. Esad dizane ku Erdogan li nav Sûriyê de bihêze û nikare jê derkeve û jê dernakeve. Tirkiye jê dernakeve. Ev ê Sûriyeyekê alternatîv li dijî Sûriye organize dike di nav Sûriyê de. Bi İdlibê bi 3 milyon terorîstan 5 milyon penaberên li welatê xwe ev ê aniha dixwaze kontrola çawa ku Efrîn kontrola Efrîn girtiye wisa kontrola Rojava û deverên din jî bigire. Em bêjin ew dizane ku Tirkiye xwe amade dike ku Sûriye di rewşekê normal de ji destê Esad werbigire. Hûn hesab bikin Esad çawa li ser destilatê dimîne. Yani Esad piştgiriyekê qeyîm sağlam ya 10% hemwelatiyên Sûriye nagire aniha. Yani Esad ew dike ku em bêjin nêzîkê problemekê mezin ye heye ku kes behs tawîn weka ku Esad bi serkeftî vegeriya û ew bêjin ew xwe pêşiya şoreşê girt û nizanim çi. Ya rastî ev e ku Esad mühendisiyekê jenosîdkariyê hê berdewam dike û dijî nêzîkî 70% hemwelatiyên xwe yê Sunnî. Ya rastî dema ku dema berê em bêjin Kurdê me li Rojava nêzîkî 750,000 Kurd hemwelatiyên Sûriye bûn. Aniha Esad dixwaze nêzîkî nîvê demografiya ya nüfusa ya Sûriyeyê ya rastî ji hemwelatiyên yekem ê ku dikare hilbijartinê bike, ê ku dikare bikare hilbijartinê, ê ku dikare ew bike jê derdixe. Yani Esad aniha ew 5 milyon penaberên ku li Tirkiye'nin naxwaze ew vegerin. Esad naxwaze ew 3 milyon ku destê terorîsta danin aniha li İdlibê li ew deverên din. Ew naxwaze ew bibin hemwelatiyên normal ya Sûriyeyê. Ew naxwaze hilbijartinekê normal yan qanûnekê normal, destûrekê normal ji Cenevreyê derkeve û li gor vî em bêjin hilbijartinekê ku pir partîtî, pir herkes dikarîbe bikeve hilbijartinê çêbibe. Eger tiştekî wisa çêbibe, Esad zane ku di derba yekem de ev ê tek biçe.
جبر کو چه ری چه اولا تدنه ج قتلیام پیوه ج امبیجن برطرف کرنا او بورن او حفظ پرانس سنیین کو همبلاتین ابکن اردوغان ویازانه يعني بيامن براستي او مساله البجارتني تمام او رولكي هيتي ده لي او برزيده ابدكن بيامن لبر جرينترين تش اوكو اردوغان ج ارمانجا كل الشامي المجاخه بك جفي ارمانجا اردوغان نكريا نكدي باشا دكاره تشكي وصاب ام بيجن مثلا اساد علويه دنگم تتك كشر يا اس لبر بروبلمك دركت از باورم انا هاوي ورا قرتن از بكم لتاب كشر دنگم دنگتي بلي باشا دنگم أنا دنگتشتي دنگتتي باشه باش مگو هم دزانن بشار اسد علويه و سروك معالفتها تركيا علويه يعني كان رولك وربع كنت مثلا البجارتني تدي قلت يا بري البجارتني كما من شانسي اردوغان بلند بكن يعني كان يعني ورجي فكري يعني ممكنك ورجي بفكره يعني كو اردوغان ده البجارتنا ده بسرنا كبه لأن دزان روسيا بوتين دخوازه اردوغان بسر كبه يعني وهاجي بگومان يعني هم اوكي كي ارمان مبستكي اوكي يا اساد هم يا مخالفات تركيا زودايا هي كود خازن يعني ادي دولة سوريا اقتدار سوريا بين ناس كرن لهو كرن امبيجن بالیوزخانه دیسا ویبن کاری دیپلماتیک ویواره او کرن او هوپیمانا آدانا وره اکتوال کرن و امبیجن او یکیتیا عرض یا سوریه ام بهلن گو اسات بخوا به مجردار به اوکی لی اردوغان رئالیسته اردوغان زانه کو امبیجن او تشتین کو مخالفت جیرا دبیجن او نرعاله اساد نکاره یکیتیا عرض و نفوسا سوریه جی ایروپی و بگره تبی بی ایرانی تبی بی روسیایی دیاره از من واروجا پر مدیای روسی سروی مسئله بچکه او کرا براستی انالیزاتور هیچ او ناکن هیچ رخنجی روسیه دکن دیاره دنابرا روسيا واساد دجي بيداوي تشتين صار هنن يعني او كي صار هي وكاكو روسيا اساد جبير كرد بشري اوكراينا ولوما هشتي اوكي واساد مساجن جرمتر ده ايراني كو او ببا ويا راستي از دبينم واريانتك هي كو سبا ايران وتركيا جبركو هر دوجي دولتين كنت خازن سوريا باربا بكن اشتحيوان و ابتيت افغاني عرض هيا لسوريا و از باورم اگر نروسيا وك بالانسور دنا براوان دابا سبا عرض سوريا تركيا و ايران دكارن نابراوان دا پپچونكي دركبه جبالكو تشتكي بجم من ويروجي از نزاني بموبيا يعني هر سال جبو بتشيا شامي رجيما سوريا ايران نزيك 12 مليار دولار پرده ده او ایران کو دبن امبارگو ده دبن پروبلمین اکونومیک ده او پروبلمی به خلقی خو هيا او کی خو هيا هر سال جبو بچه ویرا اوت ده يعني او الیکاری او ساده ده يعني نه ایران نه ترکیه از هیوی ناکم کو د روزک نزیک ده پشرجک نزیک ده دجی
سوتیه سوریه بردن و يعني مرو كارابيجا كو اساد خو مجبور هيست كو روسيا زوري ديك بردوغان را لهبك او جينال غوردليويه يعني البته او لهبكرن يعني او مسا پیاما کو اردوغان دا اساد دا بو اردوغان جبو کو تکارن سیاستی دا تشتکی وسا ممکنه نورماله افتش جبو یا سیاستا یا اساد جبو روسیه بو یا اردوغان جبو یا خلق بو اردوغان آنها دکاره ایدی ج مخالفتی را جی خلق خارج بجا ویا من تشتکو خواست از بکم من کر لی وی قبول نکر لی از جیرو شنده جزایی بی بدم یعنی بوی آوایی بی او بکه یا راستی تشتکی دن یعنی او جبر بحث مخالفتی تکرن او که یا راستی مخالفت سیاست آبی دروا سیاست سر جیوپولیتیکای ترکیه تنيا وحتى نهاجي بأشكال نقول بتشتين أردوغان لهفن بتشتين أردوغان نلهفن ده مثلا يوناني دوسايا قبرص دوسايا يكتي أوروبا دوسايا مثلا أمريكا دوسايا بروسا دوسايا ومثلا كردا دوسايا أردوغان شارك ده لهمبر كردا لهر دري شارك ده لهندو للروجاوا لباشور يعني تو حتى هلبست أخا بك مخالفات حتى هلبست أخذ در حق ویادا دیار نکی تو پیرایی یا نت پیرایی تو چه فرمولن دستور پیدا بکی چه فرمولن genişletilmiş parlamenter demokrasi پیدا بکی چه فرمولن işte امبژن kesin sihirbaz ekonomist Amerika'yı dünyayı bini ku خلاصیا ekonomiya Türkiye beke beçareye yani şeyde öktüneye دبيت درباري فيادا كو هري مهمة شري كلهم بر كردا شري تنكرني وكا ملتك وكا برشيك وكا ولاتك ويت شركة دا ويروجي خلصي آكار دبجا ماجد 2015 حيا برا 32,000 إنسان كشتنا 32,000 يعني شركة بأمان أبيع تدر حق بياضة تو نيرنا خانة بيجي نبيجي اسبيرما يعني لهم برم alternativa من أبا تو نكاري بمخالفات نكاري اقتدار لك يا شهر هي من سوريا orta hafta gelek wa dezinformasyon ez bejim yani nüçem be benga نظام أمريكا كردا تنهشت كرد قوتن أم إدي شرين لدجي داعش ناكن روسيا كردا مجبور كر دبج أمريكا بردن بشرة إدي نظام حليسي آخر جو أمريكا جمد بيجا بسكنن أردوغان دول الرحاية جو أوبراسيون أنا تونا اللي أمي أوبراسيون بشرة بكن يعني دوي معنى ده قوت لأم دبينن كواي لروجافا عسكري أمريكي وين قصده بهارات هاد جارنجي وهري داوي مظلوم عبديجي جو أم متفقي أمريكا أنا يكبا أوكي يعني هاي بيمانة يعني السورية قال له أوبراسيون بداوي بو تو چوادن الخيني اس تشتكو فهم دكم جبركم من اوكا كونفرنسا مظلوم عبدي تماشكر يعني من اوديد كونفرنسا كي دوي مروح ببجا كونفرنسا كي استكي باشا بو بلنت بو نزيكي سدو بينجي زيدتر روجناموان اناليزاتور ان دنياي امادبون و اخفتنا بيجي مساج بيجي بر باش هاتيبون ابكرن اماده كرن و ابكرن تشتكو از فهم دكم يعني اري تركيا اماديه خا تشكريه و مخالفه او اورديا چته يعني او خا حاضريه خا ابكرنا لي فيدافي دبلوماسيك دنابرا وانده هي يعني دنابرا تركيا و روجافا يوانده بريا أمريكي وروسان را إيرو أوكي روسي ديسا تشوية بوان را لهاو ديتنا كرنا
دیاره شرطین ترکیه هنه که اگر قصد وان شرطان بجی بینه ام بجن امکارن او نکن امکارن اپراسیونی نکن و که تهدیدک و که او که و سروان او که فرض که وای ام حاضرن اگر هون شرطی ما قبول نکن ام دست بکن تشتکی اوسا جوارا چویه تشتكو من فامكر قصدي او كا شرط تركيا قبول نكرنا يعني قبول نكرنا از باورم او سبيكولاسيونا كو امريكي بتركارا لهف كرنا وانا كو الكنيسه لوان دارا هبدوتي تنا يعني هبدي تنا كيا او كيكا او سبيكولاسيونا كي للفردا اگر izin بدي از تشتكي كو جبو من جرينجا از بيجم كو من سيرفي اوكي بريداجي از بيجم لي دامكم من او كونفرنس او كديت يعني يا مازن عبدي يعني بيامن يعني او ري يعني كومروف كورد دي او بكن سيرفيا قاربكن نها امريكا زانو تشد بيجا امريكا دبجا ام لبر بر داعش نجبو داعش او نبن جاره كدن او نبا رانا بس او ابنك ام بشتي بشكل لو ما وصايا هيجي تهلكه هي خطر هي ريسكيه كو ام بجن داعش جاره كدن او ببا يا راستي افيا هم تشتكي نباشه ام جي فرسندگه اگر ام خودی استراتژیه که باش بن ام تقریبا با آرگومن راسیونال لهمبر داعش لهمبر جهادیستان لهمبر چتین تروریست ریا هر باش آلترناتیوا هر باش کو پیشیا وان بگرد چیه گلو تن تدبیرین اسکری ین بوی آوائیه یانجی آواکرنا سیستمک düzenek politik ye baş vaka modelek baş vaka sekemgir vaka ya başur le rojavaya yanjil le çi dibêjin jêra navî rojavaya bakur dibêjin rojavaya bakur ya Sûriye yani ya rastî eger le başur sistemeke siyasi modeleke siyasi ya ku civata navdevleti pişkiriya vidikin tünne baya îro başur mekanê evke atölye teröristan bû ne tenê teröristin roşratana vî hûn dizanin di salên notî de teröristin İslamiyê Kurd jî nekemî evkan bû başur çawa zoravat iştabir tenê bi tedbîrên eskerî zoravan bir na bêguman bi modelekî siyasî ya ku herkesî qabûl dike herkesê re imkan dide herkesê re ew dide maf û azadiyê dide bi vê evkê Amerîka re divê ew tiş were avxatin eger tu dixwazî bi rastî piştê Daişê cihadîstan bişkînî fermo vê hevkariyê em bikin hevkariyekê siyasî û elbet di vî warî de Amerîkî jî hûn tiştanên ku ji wan dixwazin dibêjin yani hûn jî ew bin ji êdina re vekirî bin bila bir partîtî hebe bila siyasî ew hebe divê viya ew bikin yani baş bana mijarê me pêşe rojê ne pir firehim rastî ewa ya ku divê Kurd li Rojavayê bikin û min ji axaftina peyamên Mazlûm Abdî jî derxist ku Mazlûm Abdî bi xwe jî gihaya vê qenatê ku ev e rê yani ew e çare baş kek yaşar ev piştî heftikî dibe sê meh li Îranê protesto dewam dikin bi rastî protesto tenê ne li Îranê li hemû cîhanê û di nav kesên navdar dewletên siyasetmedaran de ev protesto tên destekkirin em dizanin hejmarên ku çend kes hatine girtin çend kes hatine kuştin ne diyarin li gor dewleta Îranê bê jî divê du sûd kes li gor saziyên sivîl bi hezara dibêjin herî dawî do nûçeyek belav bû ku Îranê ev saziya ku jêr dibêjin dewriyeyên îrşad
یان جی پۆلیسên احلاقی مۆرالی dibêjin hatiye hilweşandin saziya wî. Yani manaya ku sazî hatiye hilweşandin çi ye? Yani wê jin azad bin, yani wê porê xwe karibin vekin, yani ez bi xwe di hilweşandina vê saziyê de tişkî nabînim. Yani wê azadî were ji bo jina, wê azadî were ji bo gel, yani van tişta. Pêşê tu vê hilweşandinê çawa dinirxînî û kare netîca wî çawa be, yani. Tu wî ez dixwazim ji te bipirsim. Vê saziya dewriyê îrşad ne dewleta rejîma Îran hilweşand. Na, ben ji xwe Dewriyeyê ji roja raperînê ew dewriye nikarin derkevin kolanan, nikarin rola xwe, wazîfeya xwe bicî bînin. Ew bûn şermezar, ew bûn cê pêkenokê, ew nikarîbûn derkevin rûyê însanan. Şoreşa civakî komelgehî li Îranê ew dewriye têk bir, hilweşand. Lê ew nayê vê manayê ku qanûna nîzamkirina, regûlekirina jina, bedenê jina, ewkê jina ji rabûye. Ew nerabûye, ji xwe yê ku cezayê dide dawiya dawî da, ne dewriye bixwe ye. Dewriye wan digire teslîmê savcî û dozgerî û mehkemeyê dike. Îro dozgerî dîsa derbarê viya de hê li ser ewke, yani ew sîstem, ew mevzuata hukukî ya ku li hember jina ye, azadiya lixwekirin û tevgera jina ye, ew mevzuat ji holê ranebûye. Yani dozger gotiye ku dozgerî gotiye ku êdî ji îro şunda ew meseleya me ye, ne meseleya em bêjin dewriye ye. Dewriye sê mehe nikarin ew rola xwe bicî bînin. Yani ji xwe ew têk çûne. Ya rastî ez yani li ser raperîna evkê Rojhilatê nêzîkî heft heşt panelan, konferansan û evkan beşdar bûm. Meqaleyekê dir û dirêj nivîsan derê heqa viya de evka de. Ji bo min ev ya şoreşa jina ye, şoreşekê komelgehî ye. Ew şoreş îro nesekînî ye. Erê aniha tund û tujî di bajarên Kurda de, di bajarên Îranê de em bêjin heye. Berê ji ber protestoyê millet hemvelatî dernediketin derve. Aniha ji ber ku weka ku bêjî ürfê îdare ewkekê ew heye, yani weka ku qedexeya derketina kolana heye, dernakeve. Lê ew şoreş vê berdewam bike. İran ji venagere berê roja şwekek yaşar mesela ne van polîsa bûn, mesela guhertina rejîma İslamî û evan tişta bûn. Baş e, em behsa rejîma İslamî dikin îja li Kurdistanê, başûrê Kurdistanê vê heftê nû çeyek derket. Mehkema Iraqê ya Bilend qanûnek başûrê Kurdistanê red kir, betal kir. Ew qanûn çi bû? Yani yek wexta bi du hev jina re bizewce, dibe sedem ku ji mêrê xwe dev ji mêrê xwe bide jin, yani îja li gor qanûna ku yani li gor nêrîna Mehkema Bilind a Iraqê dibêje ku di şerîatê de, di welatên İslamê de tişkî wisa tune. Wexta yek di jinê wî hebe geren êdin nikaribe ji bo wî dev ji mêrê xwe berde. Yani ez bi xwe min wer sernivîsek çêkir, yasayên Kurdistanê ji yên Iraqê moderntir in. Tu çi dibêjî kek Yaşar? Ji bo biryara vê. Bêguman lê divê em îzah bikin, yani divê tiştekî dizanim mesela ku jinên Kurd li başûr, tevgera jinên Kurd, bi taybetî hin feministên pêşeng ê ku hin ji wan li Ewropanin û li başûr jiyane, ê ku ji başûrin,
تکوشینه که به هم پادان جبو کو یاساین کردا دا پارلمانتوی کردا دا براستی جبو جنا مافو آزادین وکا نورمال دولتین دموکراتیک و چه ببن جبو ویا تکوشینه که به هم پادان حتی پر جاراجی تنی هاتن هشتن جبر کو او اریشه که به آمان یا فاناتیکن اسلامی محافظه‌کار دیندار لباشورجی توشیوان بون آنها بگمان دستورین ابکه دستورین بغدای نوکی باشوره لداویدا امبجن دستورا اوک دوی لهوبن یعنی دنا کوکی دنا براوان ده تنبه محکمه اوکی محکمه دستوری لبغدای دکاره امبجن اگر دعوا بکی او بکی دکاره کی گره قانون خو بگاره بغداد اولر البته بغداد دوی قانون خو بگاره لبری هر تشتی دوی باشور دوی دستور خو آوا بکی هی دستور خو قبول دستور خا قبول نکریه و دوی کسین مافین جنا مافی آزادی حق و آزادیان دوی تمی هشیار بن خودی رفلکس بن جبر کو براسته لباشور دوی واردا ناکوکیه که مزن هیا یعنی ام نابینن لناوبرا جن بتایبتی آزادیا جن و کسین کو محافظه کارن از نابجم یعنی جوا کوملگاه باشور میرا ام بجن به تمامی دجیویا کن ل اوین کو دیندارن اسلامیستن اگردای به سعودی عربستانی به سلفیزمینه به دولتین دنن حتی او ترجیح دکن که هرن بغدای تربیه آخای دینداری و نظام چه ببینن پرورده ببین بین لکردستانی ها بکن نوبر آوان ده ناکوکیه که مزن هیا دوی جنن کرد باشور دوی تنی نینشتن تنی نینشتن باش که کشر هم دزانن krize ki dinabera Finlandiya, Swed û Tirkiyeyê de heye ew ji krîza NATOyê. Li Swêd hikûmet hat guhertin. Herî dawî Kurdekî bi navê Mehmûd Tat Swêd radestî Tirkiyeyê kir, teslîmî Tirkiyeyê kir. Ev kes di sala 2015 de hatibû Swêd û mafê rûniştinê wernegirtibû. من خواست از مزاکم دناوی لیسته کو ترکیه دخوازش خود جاره کی نوی تونه من داخویانی وزیر پنابری یا سوید دی دبی ما بریار ندایه محکمه بریار دایه محکمه بریارا درسینور کرنا وی کسی دایه لوما موی درسینور کریه یعنی ام دوزانن لسوید به هزاران کس ورهنه یعنی جاما جگشتکار دکتن یکی Kürt teslim girdin o teslimi Türkiye'ye kirin. Yeki ku cezaevi heyelle Türkiye. Çmanedan velat ekidin. Hatta vezir dibêje du kesme teslim kiriye. Yani ez bixwe wiha dinirxînim. Ev kes wek qurban hatin bijartin. Dan Türkiye'ye gotin vay binê êdina em nikarin bidin we li eviya em karin bidin we li hawê ez Erdoğan em dinasin Türkiye dinasin wê bêje dîsa ji Swêd re wê bêjin dîsa we me xapan we tişkî neda me şîrova te çawa ye ji bo vê nûçê tu çi dibêjî Ez birastî rewşa wê welatperêzê Mehmûd Tat nizanim yani mesela wî çi ye em bêjin li Tirkiye cezaevî tiştê wî karê wî çi ne ez cezaevî heye ve prosedûran dizanin ve prosedûr çawanin ve prosedûra ji Bulgarya dizanin yani em bêjin ew aniha girêdayî bi dezgeha penabera yani ew miracaata xwe li wir kiriye dawekarî li wir kiriye em bêjin di encamê de piştî ku ew ka vê prosedûr de li dawa wî tê mêze kirin û biryar dide biryar diçe pişta mehkemeyê yani ew dikare îtirazê biryara dezgeha penaberiyê bike û here mehkemeyê dadgehê
و دادگاه نکاره بریارا قبول کرنا پنابرتیاوی بده لی دکاره بیجه از بریارا دزگاه پنابری قبول ناکم یعنی اویان شاش هاتیه داین دوی نوبری دا اوکی والابونه که هیه کو او کس نه محکم گریدای قرار محکمه نه جی دزگاه پنابران دکاره خودی لیدر که از باورم فرسنده که وسا دیتنه او سیاست مدار او ویا تسلیم کرنه خواستنه مساج پیامه که بدن ترکیه به وی آوایی دیاسپورا یا کرد لسوید لفنلاندیا لاوروپا لهمبر ویا رفلکس که پر توجو پر او نشان بده اری قربان تو دبیجی قربان لی او قربان کاره و قربانه که جواکی نتنی اتاکه کسی که تاکه کس جیبه ولو تاکه کس جیبه دبی خودی لوی درکه دبی سوید حساب بیا بکه او بقانونیه جبر چه بقانونیه حتی کو دعوا آتا دزگاه پنابری دایه حتی کو دوسیا آتا محکمه دایه ما في وان تنه کوی تسلیم بکن یعنی او تکاره کرد کارن ادوکاتین کرد کارن بیا ببن محکمه ما في مروان لاوروپایی يعني ما في وان تنه کوی تسلیم بکن هيك عشان استخمن هاكم حكومه السويد بانت تشتكي اللي ميزانيه كريه اگر سال 2015 دهاتيه محكمه رونشتناوي ندای استخمین دکم تش مشته دلی اما از باور نکن که حیان ها سوید بری به مسئله ناتو ترکیه تشتکی وسا قریبه پراکتیک کوسا باور نکن نه مساج که پیام که جو مساج راست از وقت قربان بینم لی مساج لی اما که مولاتی خوابن آن نزانم سوجه کی کربه لسوید نه سوجبه دیسا لی سویدی ترکیه ناس نکن آنها هاوی ببینن که بویجی نکارن ترکیه من آنها گوت کافکاتن مگوت وی آنها اردوغان تشکیدن بیشه تو بسه این دور راته بی باشه ام لور درباسی نوچه کی خوش ببین اوکی تتصاني اوكي الولاد درس هلبجارتنا درس كردي هي لفر اوديا بيشسازي وتجارت يا ديار بكري سدو بيست حب تابلت دايا شاگردن كردا كو ايكو درس كردي هلبجارتنا استنه بگوتنه که دبیجم پیروز دکم که خودی لوان درکتنه هیوی دکم دراجم پیش لوانا دوام بکن تشمشته درجی بدن وان جی تکنولوژی دکم لی او تشت او بویر او چلاکی جمره فکر کدا یعنی براستی او تشی پر گرینگه اودیا بازرگانا تجارت اکونومی دزگهین سیویل این باجارین کردا کردی او دکارن براستی خواندنا زمان کردی تولره بکن جنها و جزاروکان را امتیازک او بکن که کسین که بزمان کردی دا پرورده شارزه زانه خواندیه دکاره بنویسنه بخوینه دکارو بارن مده د پیشروجه دا به خودی امتیازه خودی اوکه یعنی او دزگاه دکارن او بکن یعنی از ترجیح دکم کو گاوا کو جمن را پرسونل خبات اوکه کی لازمه المانک لازمه اوکه کی لازمه از ترجیح دکم کو او به زمان کردی باش بزانی به بخوینه و بنویسنه به موتیواسیونه که پر باشه جبو خواندن و نویساندن زاروکان ده اوکه ده از اوی دکم که ببه تشویق جبو زاروکن دنجی و ده بابه دنجی زاروکه خواه بشینم درسه هل بجارته هر چقاس که هم جوه درسه نه رازی نه جی کم دبینن جی فایده امرف جی فایده دبینه که کشر لترکیه ام کتنه پیواجوه هل بجارتن هم وقت مگو ام هر هفته امکان مهبه انکت آبینن انکت اینکو پی باور یعنی مخالفت جی اقتدار جی اتفاق جمهور جی یا ملت جی هر کس لدو راین کردانه جبلاکو آنها کرد
جبو هالبجارتنا جبو انجام هالبجارتنا رولك اوان مزن وك بارتي كليد HDP هي دورتي ده وهركس وجالي كده دخازن وان بگرنجي في بارتي بگرنجي هم دبینن داخویانی خود همو تشتاد بیشن لتنی تشکی نابیشن پرسا کرد هی یان تونه و چواد چهار سر و تشکی تونه تنی دبیشن دنگی خواب بدن ما تشتی مستاد بیشن ایجالو ماجی هر هفته مگوه می انکتا کی بوشینن و هفته جی دورا انکتا کو HDP به کردار چکلی یعنی که چه دفکرم دوان هلبجارتن آنده پرسا اول جه کردا پرسینه تابی کردم گوتیه هم دخوازن HDP براج نامزدوی جن به آن میر به رجاء سدی 41 جن گوتیه 29 میر و سی جی گوتیه فرق ناکه یعنی جن به میر به فرق ناکه چه رجاء کی دورته ده نه که Yaşar, Türkçe bir. Roger, yani karım komentar kim yani tu yani bir cümle ki her encam bir cümle ki eğer yani burada ben dit ve anketi brasi min avkir o min dema kudit min go eyvah yani jiber ko ya green trin tiş ve anketi da zaniçiye green trin tiş eva ko bir yara xaqdanine ko namzeteke jin derkin ممكن نامزتا جنجي بعلوي بعلوي جيبا او انجام هاتيه مانيبولا كرين جكردك راجي كيجان كرترا ببرسي ببيجي قالوا تتخازي جنكاوكا بيغومان كرت كاربيا ببيجا جوي شندا ايدي جي بازدان تنيا انا ها باوي هوني ببينن سبا دو سبا HDP ve derkeve bece tercih ama namzeteke jine. Evyaji ligor meyla manipülakrina meyla tarafkirin HDP'ye. Çima? Hem herkes dizanen dakiki ne başı. Herkes dizanen ku de aligirin HDP'de. Selahattin Demirtaş, MP kabul nekin, siyaset abi kabul bikin nekin, tutkari rakhne biki neki. Selahattin Demirtaş, karizmatiklerin siyaset medar dinavbara vanda, yeku dikare ji der HDP'yi rayan bigre. Evya sosyolojik hatiye diyar kirin, tespit kirin. Biyamen anha bive یک میلک مبستا و HDP و انکتی اوه کو پیشیا سلادین دمرتاش بکردن اویا تثبیت امنه تو هفته بیامی ازم خیلی سلادین دمرتاش کتو از نام نامزد تشتی وسا مبیست بول این زویش باشه مجاراتن دبیت کرد پشکری دیده نامزده که علوی سدو حشتي بيش قلتنا امشي بيقومان اگر تبيراته او حفتيا بريكم الانكيتا او سبيكتروم هاوس يعني نوبرا كردان ده تو بكي او تشتكي نورمال كو سدو حشتي بيش ده دوردا بروبلم تنيا ليه بروبلم اوا قالوا جنك وعلويك چقاس كاره رای ج محافظه‌کارن کرد ینکو ج AKP درکتنه لسار بونه او نامزد چی قصد کاره به نامزد وان او پروبلمه سوسیولوژیک یعنی باور دکم از گوتنا خداوی بجم نامزد که جن نامزد که علوی او كردن كو او كردن محافظه كار كو يعني ابيا نلق بدليمايا يعني بدا خازمايا او محافظه كارين كو ج AKP صاربونه ابي ديسا و بشكريا اجي مراتكم رجاك وكردن سيكولار لايك يعني تشخاص من دبرده يعني عجب اوي ديندارجي دبرده هبيه يعني تنبيه اميان زانو كمان يكوتشلو 1% جن دخازن سيكولارن طبعا باش
جبرجي قوتيه جوان نامزدان تو دنگ خبدي كي يا HDP سدي حفتي چار كردن شو لفر نظام محجمره اردوغان کی زده درکت جمر yani سدي ده Kılıçdaroğlu sed noktaya eğer yani eğer namzeti HDP hebe yani ha bu sagotne yani eğer hebe yani yani benim normal şu kadar denge HDP evin Kore'yi kabedin Kılıçdaroğlu İmamoğlu nadın dedin HDP'yi Loma evet yani HDP'nin nebe evder rastı li balkeş eve ku terciha anket vanan yani Kılıçdaroğlu ya az nizanım gelo evya rastı Eremana bugün Tura duyan da tu denge xabidi kijam tifaqı yani gotiye peşniyara HDP hebe az istedi şestuyek az bidim peşniyara HDP sedi deh nokta anket haberi de jivusa bu hatta haftu çar bu bavarım اره راسته و ملت جاو يعني لور ديسا بارتيا خود دفجه برناده کرد لور گوتیه هکر yani tura duyan da namzet yani Kılıçdaroğlu Erdoğan be sedi 58 gotine mi bidin Kılıçdaroğlu ne teri gotine mi bidin Erdoğan sedi 24 gotiye her duyaji ez nadım normal cumhur per normal hat yani Kılıçdaroğlu bilent hat Tabii Liverpool'daki Grinke'ye evji yani vakabeji otogole futbola evdeki yani Liverpool'da demek kutubeji her dumane ciber kutube'da tünneye HDP ku HDP bebeje yani goti eğer van her dumane kijani azebim Liverpool'da ev diyardike ku şu tahmina mecusaya yani HDP bebeje nabeje edi kontrola raydarin qadenkmani qan nikare bike begumane de rikeberiye her duyanda ve tercih ve Kılıçdaroğlu. Evet. O mesela İmamoğlu devlet Kılıçdaroğlu ama aynı derket yedi salur. Belki balkeş. Aynı işte. Evci برا HDP نامزدی خود درخه آن در نخد تورا یکم ده سدی حتی ششت به برا درخه yani تشت بيجي برا درخه yani beguman ve derxe yani esçibecim godariya min nakin tişi daha kete yani ez ku yamin be ve legal Kurdan runun avda namzeteki ku binasname Kurdistaniye derxin u serbuxa Kurd tamami Kurd pişkiriyavi bedin Kurd tikarin hezaxa ye netevi ve çağı nişanı Türkiye bedin u Kurda bedin le HDP godariya menake evji HDP were girtin tu denge xwe bidîke eger HDP were ku li vir dîsa sedî hefteyne peşniyara HDP bêje bidin ke em ê bidin wî dibêje CHP pirin dike AKP 1.7 boykot sedî heft normal kek yaşar beguman ez aligir kare usa beje le dema ku siba go hilbijartin ware hilbijartina de atura duyem yani ez bawer dikim ku prosenta dengderan ku guhdariya HDP nekin ve zêdetir bin yani evjî terciha xwe li gor xwe zanin kîjan ew ke Kurd biçekî milletekî emosyonal e ew ke bigiriya bi AKP ra bi Erdoğan ra anaha dijmintiyekî mezin de ye Kılıçdaroğlu CHP anaha biçekî tevî tarîxî dijmintiya tarîxî aliyê ki lê niha halê hazirda em bêjin biçek newtral disekine lewrat bawer dikim ku Kurd ve dengê xwe bidin Kılıçdaroğlu. Yek yaşar birastî pir xweş çû îro mijarê me siyasî me vana hilbijart vê heftê tu dizanî em di meha futbolê de ne û futbol jî bi Kurdî xweş e em niha mêvanê me hatine em wan bigirin ekranê em giş bi hevdû re
اري كيك عارف هي فكرة كيك محمود كيبر بخير عطي ايوانا باش ايوانا قبل ذيك الناكن دقيت انت باش ايوانا قبل ذيك الناكن ولا من فهم ناكل شوان نقول ايوانا قبل ذيك الناكن شوان قبل لكن ما تكريا ميفان كيك محمود ياشار عبد السلام اوغلو ونعبدو ناستكن وعلي فكرية شك تجويجي ناستكي ميفان ميت شو تزاني امارسي بافدورا برنامج تشتكن دي سام بيجن تبخيراتي كيك محمود دنكتي اري باش تي نيمناي دقيت تي ايه تمام باش تشكيون بيجنا كيك ياشار كيك علي مرحبا جوره بخير عطنا وسبوري من تماشا نكر كام دست بيبكن أزجواء انجامع سبير ببن كيك محمود خوازي ام بيشيش دست بيبكن ام دزانن روشنبیر کردی تو سیاست جی خوش تعقیب کی تو سیاست جی کریه ل ارتجمدی کیک محمود دنگم تیته از باورم کیک محمود جمدی برادر که وجنو دته که کیک تمام وایت مگو تکیلیات و سپور فوتبال وقت ما شوان هي عن تليستيا فوتبولي جوكوتي يعني يا وكي كيك محمود ولا دوري وايف يا خوي مرد بخي يا باشا ام جكيك على فكري شيخ ده اسمه كم جو جوهبري ويا بلا جوهبري خلاص مي فوتبوليستي بس باورم جوهبري وديك ده ولا تتجمدي كيك محمود تبقى تجمد نسي كانت انني خي لا لازم ولا شو لا اي باشا انا دسبب كوي انا راسي يا وكي ما قلت يعني خورتنا خدها من يو كيركسي من فوتبول ليستي طبي من المكتب ليستي ولات جي ابجم طاقم ما بتشوف قبل ما وانا ليست او كينو دي دمكر يعني فوتبول وكي تجاور باسكت 15 سال كم تدرس همو يعني دماغ الكردستان ابو طبيعي امكان ما انك ما شاء تماشا كرن وده من التلفزيون ابو نجي ابي وشان التلفزيون ابو صار حفتي في الامر ده حفتي شراجي حتى بلكي لآلية تركيا آلية اسطنبول اخر بلكي باكت وشان ابو اما الآلية ما تنبو براسي تبرام جاركي اصحابين شو اخره اذا بلت عبريبو تقول طولنا باوله بالتلفزيون يعني شبيه صلاح شبتاكو صلاح حفتي حفتي تبوظ بالتلفزيون والله حفتي يا سيا شهر يعني طيب معاوين كذا تلفزيون جريا تركيا تشكلنا بو يكي عرب درخص يكي قناه عربو ممكن سوريا بو ماشي صدي فهم ذكر لي يعني مثلا دخل تلفزيون اوتوبيس تماشاكل ودا تماشاكل فوتبول تمام باشا يعني توارجوت براستي جارة عول من كوبا جياني حفتي وحش الارجنتين بيست لي بلا نيفي شبيه بو تلفزيون تنبو راديو تنبو من هما دبيست يعني من نافي وان دبيست متشكي جي تماشا نكر جارة عول من حشتي ودديا حشتي ودديا فردا از قشة تعقيبتكم هم يا اوروبا هم يا دنيا اول كي جابوا تتماشا كركك لا اول اساس صلاح حفتي يعني تماشا كري طيب يعني نفس بلاي يعني امور بيجن اري فاهم من طبيعي ودمي وكي مقابله قلت تلفزيون تنبون الراديو جيب راسي بداري كرن يعني تبرام مثلا خليط شو خليط فانش ترى بيجم أبيكي نكا كوبشي هي اللي إزميرة وانا جانا وذكرن اللي تابي مروي تابي ناسينه اللي باشي قوبا حفتي صلاح حفتي وكي فيلم شكربون فيلم يبيع سينمائي أشوف السينما تماشاكل
tabii o demi abicim yani ev turnuva vaki iro nesi de takım bu şansa takım. Ona kısmetine var tamaşa kırın tabii. Ele tane İslam'a per bisrat darbazdı. Merv yani bu tameli kan bistine memleket baş takip ki yani تلك تناوب بستيت وان دبيني يعني ما قلت ماجي صالة حفتي قوفة ما تماشاكر أمور بيه يعني وربي باشا كرسكيدن بري كان درباسي على فكري شك ممكن هو أتشكلي بيهم على قيب قوفة صالة حفتي هي صالة حفتي قوفة وطن المكسيك أي بيكان جبوي كي دقوفة إذا هناك ولاد بجدار ببن نافوندا شر دركت مثلا السلفادور وهندوراس دجي شر شكرن شريوان شريع عسكري بو سير راجع حزارو ست كس إسان هذا كشني ده حزار إسان بريندار بو بحزار $1,000,000 ضرر بو مثلا جي تشابو تاخما هندوراسي شو أوي ناي السلفادور شو هندوراسي جبوي كي أمريكان بليزه د اوتيل وان دا دورا اوتيل قرتن هندوراسيا جي ايفاري حتى دا سيسمي بالمزيك بالدف زرنا بالكمان نيسين يك فوتبوليون رازي كاس رانكت يعني صوتك جمال قلت لهم انا لينا رازي ماتشي قدس بكن وام ام بتشناوي ام بتشن بكسيكاي يا دما في جاري اوتون السلفادوري يا السلفادوريا بتشاني سريوان زبوينا با شاب دركت ابشارك كل ميم يعني الدنيا ده تقول فوتبول هي جرى بيشي دنا دولات اللاتين امريكي السلفادور وهندوراس جيران يعني ذاتي السلفادور ولا تك بشوك هندوراس هم مسترين بيتر شارك مزل دركت سيروا على تشارا وكي بقول ده حضروا ستة إنسان من ده حضر إنسان بريندار بون $1,000,000 ضرر طبيعي وحد هذا قال لك ميمه يعني ما يمكن مثلا قلت تشكدية اللي بكم مثلا كي بيل تركيا جي قومي تركيا صار شيخ حفتار لنا برا قيصر سبورو سيوا سبوريدا وقت سيوا سبور قيصر يدش ماتشي الور طرفتار حرد على حرد عليان قلتنا داوينها وانا شربت كم إذا شرب كيرا بتشويا باوا چلو سه کسب کشیده دوی اویده دوی ماچه دا و شخص دیسان بریندار بود پیشته وی او خبر وقتا گیشت اوی سیواسی کتن کولانا کتن کچا کتن دکانا کدر قیسری که بو لی کتن مالی وان شوتاندن دکاری وان شوتاندن اوتای وان شوتاندن اوی دی ترکیه قومی دی مربیجی باش بک مالکان باش فوتبوله دکن yani فوتبول تنه فوتبوله حتى باش هناك برنامج سيواسي نفسنا قلت أفانا نترك جوا كسرية قلت كان جانا تدي هناك سياسات ناس دمي يا دمي غور إزمير إذا جوا أي جوا كسرية قلت أفانا نتركن اشتبانا خاينن يعني بلكي ما بس تماش بأنا بلكي أرمنيين يعني أرمني كسرية هبون ناجين بك هنا قلت أنا برانا نتركن دمي أنا جبرا بابج يعني مثلا فرمازن بو يعني ده حسين مين قوميني يك لاتين امريكا نابرا هندوراس قلت اودا شو كيك محمود السلفادور تقول السلفادور فرموا يعني مگو براستی چیروکم دنیا خپاسی جوک عسکریت ترکیه براستی بيجا ناقده براستی سالك كيوان وقتها وقاعدين تنبعثا علي خوان شكر ما وقتها ميزات كر قوبا جاري بعثا سالين بينجي دكرن نظام وان صلاه دكرن مدبوع تشخوت تشتي خوش بونا نظام تشبنا انا مهاتنا غير ام بعثا سالين حفتي دكن حشتي دكن بعثا بينجي تشل سال شي سال بري دكن براستي فوتبولا بري بيا من برخوش بهرتم ازي خوشه يعني از وقتها انا ميزاتكم دقادرة برازيليا ده استنى نيمار زانم داني ألفيس أنا ناي بيرامن لي أزوا دمكي بردور درج مقادرة حشتي بدو يا برازيليا
جبر زانه براستي من جبير نذكر اما سابالكو زيكو سوكراتس ادر جونيو موانا جبير نذكر يعني والي استك خوش براستي اجا تدخوازي ام بريك ام درباسي قوبا جهاني ايرو ببن ام كا وك عددك ما هي علي فكري الشقره ام بيشي بقام زكن تيم مين كردستاني لي حتى تشكرنا یک گوتن زده بکن از پاشه بدم که جلی. تمام. وکی هم زنن انسانی که نافدار افسانه د فوتبال ده پله نخوش نه حتی أنا نشاهد ركعتين وبر مرني على وتخلي فرق خرابة هذي دكم بلا بصاغي سلامتي بي نخشية درباز بكي أو جوا كي ما إيشة شواك أزراهم تماشا ماتش برازيل دكم أو جوا كي ما إيشة تماشا ماتش برازيل دكي از باش أنا بدي لي بوي برازيل ليد ده هذي دكم ساعات أو جيلابة جوا دربازي تخلون بالإسباس باش كيك علي حفتي شوي تشقى خوش خبرت ده تشتري خوش تقطن مقول والله تمام يا فيش يعني شو عملت سبور كيفن مرحبا فكر من ماجد مشكل برازيل كذا يعني اوقات كما شبان هربون او كبون مقول يعني فانا وين هاتشان وباجن لي قد خوش تسبير نكرن تخازي بريوي از انجام تيمن كردا بيجم بشنا از دخوازم ت ماچا آمد سپور اجمع شیرا ببکی آدیامان یک مال بالکسیره د گروبا سور ده وان سپور لبوجای قزنش کر 1-0 و دیاربکر سپور جی لانتالیای 4-1 ودا کرد د تیم گروبا سپید جی شانورفا لهمبر بورسای لبورسای 2-0 قزنش کر آمد سپور وک مگود ساعه خو لهمبر ارزی جانی یک دو وندا کر و پاتمان پترولجی لساخوه لهمبر اسپارتای یک دو وندا کر ایجا کک علی اگر تشبو وانا تشکی بیجی ام دیرک درباسی آمد سپور بین تو چت بیجی بیجم چه و انجام شوی yani Ahmet Spor çi şaşkırdı o? Yani ezmem ki ku Ahmet Spor yani من بريا في برنامج يعني برنامج حفتي عبوري بقول حبكي هيفي دامن نكو تماما نكو كامل بونه كيف شكو وان شخورا قوتي ام كاملن و ام كارن ايدي وكا تيري طاوس دبي تشي و بكرديا وتشي تكجي بيت تو نظام Purti. Purt. Çısan mı var da Purti Yani ve renkdar bikin u خودرخن پیش ماچه ده مخابن حولا لاستقبال آمد سپوره نل سر تاکتیک پلان و سناریویا و ماچه بو لسر خبو بخوة على قدر بون بلاكو شخورا قوتنا رأيدي أم تماما ودام أوكو أم خوني شاندن ليستك وكك تزاني كاركي هف باره دوي هركز بارا خو بجيبينه وجبو ايدنه بخبته نجبو خو كتو هانكي ويورن المالات جي تتيك ببن يعني جارجانا اف تشت درتين مثلا دو دماجا سنغال دجي وهابو يعني من او وها حس كرجي دوي ماتش ده الاستقبال سنغال يجي وقت تيري طاوس تاني فورتي خد دان يعني جبو خد ليستن جبو بازارا خد ليستن جبوكو خو بفروشن يعني جبو قريارا خو جبو دهاتيا خو وي ماتش ليستن و كراساتك هات سريوان evci çiye evci prensiba futbola ku yazda kesbin deve ku ev yazda kes behavra bilirsin yani ku te be akortiya biki ve le istikate de tona bebe ve txazil deplasman txazil male ve te bibin yani
gelek aşkarê. باش دخوازی ام او بکن لپوان دواد بین یعنی رحا کت پیشیه آمد سپور در ریزا سیاده باتمان جی در ریزا دهاده هین زویه براستی شانسی وان هین پره لی ام رحای پیروز دکن دورده د گروبا دنده جی مخابن تیمین کردان نل جورن لبنید هری اوک وان سپوره او در ریزا حشتاده کک pardon نظام جبو وان تشكيدن بيجي هيا جبو جروبا او كاك عليه Keko yani heci hezan aligri Ahmet Spor'u he. Yani mesela aligir demolize ne bu? Mesela istifa revebra ne kostin, istifa rahine ne kostin. Aligir ciye kodene. Ku aligir ciye kode buha bisekinin ve baldariye, dilsoziye, pişkiriye Ahmet Spor'u bikin ve Ahmet Spor karbe ve kazayı embejin be henek hileye biçuk, be henek khsari biçuk derbas bike ev jiheye. Jibo ve jid ve ku emel benda haftiya vere diçe okey derek deplasmane emel vur bibinin. Leku futbolist dibin vi bari de kumişi bin ev pazore. Rastici pazore. Edine yani One Spor diçevti şu an zaten Diyarbakır Spor yani Revebriya ve Fevzi İlhanlı devce berdaya ama kayıpkeri binayı edi. Küfçek bu eve tek biçe tek eve kule. Başka da daviye deji Diyarbakır. Ya Batmaneci Lgori kavata khoya tevdigre yani hazine kevan khurtne. Vajdan gelek tişjin navde hene dek dolap için navde hene loma ve bir denge bu yani de tilika devlet etedi yani çava yani tilika devlet ettiğine memlekarim bejin devleti yani ve azha bejim yani ser futbola naviçiye kurda devlet listika ke mazın nalize لنا خازه کو نخاسن ج رحای یعنی ج رحای ج دیاربکر ج مردینه ج بدلیسه جوانه تیم درین şu dora Kürdistan'ı rapeçaya yani Antep Malatya Sivas Erzurum ve ha dora ve peçaya devleti ve strateji şu kadar evkek çekiliye uvanat Paris'e şükürler adı bir çi hali ve hebin bebinin legu seri khorakinci emeseri ve lisabutawinin baş ve çare em derbasi mijari xwedim bibin o ser rejî derbasi Kupa Cîhanê bi Kekalî kek yaşar heftiya çî dema ew lîstikvanê ku Fenerbahçe kirî bû rojek çûn re bera dabûye îro bu yarekê din jî اره yani مخص اشته دست بکن دنیز اون داف کو او جی اصل خو کرد ل آلمانیا چیبیه نه ل لیگا پرمیر ل بیرگن توندریزه پشتی فنرباچه گالاتاسارای جی فوتبالیست کرد نخواست yani جبو چه ویجی ل مدیا سوسیال مزکریه کو او کن کردا دعجبینه جبلاوی devce berdan. Hatta via peşnera rahineri tima milliya Türkiye Stefan Kunz bozku de tima milliya Türkiye'de prize jbervan sedema ve ne girtine duvatın. Aynı çirok. Diye çebeji. Azerbaycan baştır bu ya. Baştır bu ya. Kek Mahmud van tişten kuj bu listikvanı kurdadkin. Belaku kurdun. Yani tabii benim şahsnamini belki futbolu لهدري جراني كمان في طبيعته قال لك تين عسكري فرجوا على هذا كان يستانوا على هذا كان لو ما جي هالوست طوان بيجم نتاجوان كان جيب كده دمك خاطر كي كرد
فوتبولجي بنابو دنگ ابيجم بين عسكري يعني او طبيب بخرا بروجرام كانت تشيك جبوي ولاتي داوركت نا مثلا ابيجم دناب ارتيسا دا دناب تياتروجيا دا مثلا قال كم يسان دبين نور من كردن على نوانا قال كردن ايه خبات شيرن شي قوتا بينهم كردن ديزيادا جينا دوان كش كاردا بيجن كارنا دوان بكارد مينن بيش مينن تشيت مينن او جي جالماتي خبات شيرن يعني فوتبولدي جي aynı mesele yetişikli mere şaşnebe na mesela Türkücü evet Türkücü yani sadece hafta yaşamak Kurdun yani Önermen Kurdun ama Kurdi avbat şehri ne öyle bir Kurdun tane emzana ki kelam Kurdi kere Türkiye vardı bir yani bu bir per ne şaş namin yani. كيك علي لتركيا بحزارا الاستقبال فوتبوليست كرد هنا ام دزانن التيم مازن دجي التيم المحلي دجي ليغ دن دجي دليزن وكيك محمود جيكو لما تبيجي كواس كردم داويل الاستقباليات تاعي يعني لباش تميني حفتيا تشوجي تبع رخنا كربو تجبو دنيز اونداف تشدبيجي يعني وكيك محمود تبيجي يعني ne mesele ki merif matmayı birbirine ev siyaseta devleta Türkiye yani B desteği var nafazın uha tişteki avartı tişteki diji irada var tekeve nava veli istiki jbovan ev gringe yani jbo kontroli gringe devleta Türk kat nafazı ku kontrol inisiyatif desteği deri jbo veci gelek tiştatke u aşkareci konave şere benim mesela Kurdade yani demek ki Kürt hazabı kopken yani devlet çıtke ev küfşe baş kek Mahmud Karım ne bekliyor misal bejim Arı bejim mesela Ümit Karan halk edersmeyi Kürdi ne var bez Kürdi yani vakt Türkiye tabii bir şey bu denk bu futbolcu ki mesela bu Ankara Gücü Paşa Galatasaray ne belki teknik direktörü tek Ali Başızlanı ne Kürt ama bedşer ne var bez Kürdi Abi hatı bu Diyarbakır çubuğun abi Ahmet'e deniz çubuğu kek Ali. Naki. Ha. Ve bela Kurditiye xorreda baravidan. Yani mıxabın vak her dere leverji var yek vakta beje Kurditiye xo nişan bede. Afaros mera beje yani çav beje. Başa kek Mahmud emvar niro kupa cihani. Hatta çuyi kek yaşaru Ali Fikri ram henek tiştaşiro vekür. Ama كيك علي اجي وقت بيد فكرن براستي بو طعم نادم من بكوباي جانا جيت مشتي خوش دبن برد بينا اللي فوتبول خوش جبلاويه يعني تشواد بيني جيهاني تشات وان ضحفتين كود هاتنا ليستن تشواد يا براستي يعني بلكي هنا روتين ما انا او روتين يعني تشتت كم روتين مر ادابتاسيون زحمت نعم مثلا حفتي يعني أبيش صلاح حفتي من مالسنوات مشاكل ما حفتي حسابها حمو بيس تمام ما حمو أو مشاكل تنوع أو باجنات يعني مشاكل حمو راسي عبيني ملت تجد دوم بطلان سمستر إسلام والله مال أخوي در دل بکی بابا خور رود در کی بیرا کی بعد خور ماشا و تماشا دکنه لازم استانه ای وقتا ایشو کار شی کاری خود زارو کنه مالبات کنه دوی تقارب چکی البر بکی دناوی استرسه ده تیوری روی چار باشا تماشا کی نیشاقله yani لما قد بشي حزنكر يعني تماشا يدكم يعني تعمل تجي هذا كوبا جهاني بلي من اوقع استاد مودرن اوقع امكان او يعني تعمل هذا تجي يعني لا هم تعملنا من فيسبوك هيك على لازم 6 ساعات بس عنده ويجي بارك ديتبو اذا مثلا قطر وكي ولا تكي فوتبول ناكل يعني قطر فوتبول نكلم سريع خلاص بين باب الدنيا مره بر عجيب يعني فوتبولات جهاني كتير دستي وانج باريس تمام مثلا مقو قطر وشان فوتبول كيش كتير دستي وان يا برا بريوانيه يعني مقو قطر قدر كتير
يعني براسي مرة عجبته يعني باشا مثلا من هيك تشخندن دبي بمليون دولار برتيل دانا فيفا وصلت بيجن هذا الكلام ورد بيجن نا مثلا او ستادي مي بر بناو دنگو بر مودرن و اما كرن دبي باستكن دبي انسان فقير بلنگاز كاركرانين لور فركي فرندك معشك فرندك وانا بكرانين وكي يعني كذا وان او كرن يعني ما تمي ديشينه بس امور فوتبولي ورم فوتبولي يعني سوربريز شبون کی باش درکت دوان 15 روزه تا چه سورپریز درکتن اريد اشكي برسم بيجي المانيا اي هري عول بلجيكا شو هذا فكري كيك علي قدرم كيك محمود يسا دقيقة يا امن ولا تبي تشوك ولا تبي باشتماي دواري ابوري حالي ولا باش دواري فوتبول بيش كيف عم برتي لما كيف عمل افريقيا رابرات لا مثلا افريقيا مثلا تونس نانا فاس مثلا يعني دراسي باش نشاندان كاميرون مثلا اقول لك يا بيت يعني او بكر تركيا بشكتاش يستبو برازيل وردك نقول على جرا يعني افريقي الدنارن دوار الفوتبول هذا تكنيك امان تماما لبلكي كما سيوان دوار التكتيك هذا يعني التكتيك هذا نظام كاربينن او جي عزمتيه اماتوريه وان بلكي هبه الزمت علي واتساب بيزن براخص هذا او جو باشتر انا اللي يجي وكتاب تماشبانا كي دشوبينم يعني تكنيك وان واي وان بس فوتبول براسي سبورت بن يعني تبي اتلتيك لا شيء وان اي وان بحث شيء هذا كنا بلكي عجمتي اماتوري تي نقطه كي دخلت من يا جي ابيجم دوره تاع كذا شاشات دكن ما شاون دكن لافريقيا كيف امطرات وقت قلت المانيا مثلا تجاري الدنيا ده يعني تقو فايدة ألمانيا حتى داوي دشن تجاري ترك ناكن تجاري نابجن يعني أم تسيبون لبيجاري وكتاي دبوكسيرات من خولي أبيتن خولي أبيتن رينجين أريس في كل ما زنبو أساسي خلاص جوي مستر بس حتى إيرو إيطاليا لدحمون قبضة دحمون في أوضاع هي لإيطاليا مثلا إيطاليا تاني كسبت إيطاليا هناك عملك إيطاليا ولا تكي فوتبولي نا مثلا تنا ما بعثناكن يعني هم شكل يعني او بخي او بروبلم يعني بعض شما قالوا شما إيطاليا تني بوش تني شاطر وان نا مثلا إيطاليا قلت لك قلت له بركي فهم جراتو مش بير كرت تقولت له شو واخترناكن ناي بيرام نانا براستي اري دوام كان نا مثلا دني ده مثلا شرق اوكرانيا روسيا دبي كسبت إيطاليا هناك قدام كريزا أفوريي كسبت إيطاليا هناك تاني بعث إيطاليا دوار فوتبول تكرن وإيطاليا الفوتبول جتني يعني عجبك مزيج أبى إذن شكل كيف من تدينه إنجلترا يعني تابينات إنجلترا وكيتين يكتيا قرالك مثلا جالر يازي بالس وتقما إنجليزا هاتم بهمبري أبدري پر مهمه دوی هم کد قیمتک بدهی بیا ببینن به فرم خو به مارش خو نتفی برنگ خو دو يعني قد قرابي هم بدون انجلترا ما یک حساب دکن امریکا دو خو کردن که فرم وانه می برقه وانه آلا وانه مارش وانه رنگ وانه بوی و درکت نمبره مارش نیستن او پکی فهمان باش شدیدی امکان زیادی كيك علي تشاكر شروع بك يعني نبونا وان تيمين مزن كماسية كمزنش بو كوباج يعني وقت ألمانيا حلبت يعني مثلا دنيا تنكاري وكا إيطاليان كو خدي إيكولا كنا شوبيا كوان حنا توان نكاري نحسبيني وكو أوتنا بن وكا كو خوانا كحبكي دبيتشي رجي الليلة ألمانيا برزوشو يعني أزمم ألمانيا دسبيكي ده استراتيجية خو جوهرت
وبلاكو استراتيجية خو جوهرت أو وحاتشو وهناك جي بسعودي يعني الفوتبول مرفنك على وكماتماتيكي صديصة كوهاب كوي اف انجام جدري بلا هناك كيسين كناين حساب كرنجي دي فوتبول ده هنا لي دفير دتشتكو مدي دنافا ولاتين باشتماي نخاصن افريكي واوروبا ده تشتك وها قالك بلوغتك دركت خولي اوجي اوه دنافا وانده پروردهکرنا تکنیکی و پروردهیا خوزایی یعنی خوه افریقی کفشک و جزاروکاتیا خوده بخوب خلستنه نه به شیوازکی لو ماجعالی تکنیک و گلق قلسن بلاکو جعالی تکنیک و گلق قلسن هنگا دنوا پلانن تاکتیک تجی نكارن وقت وحرم بحفرة بكاربينين وكفشة بلاغ باشتماينة حلوستين وان بربلندن وزوب زو خو هنداتكن يعني زوب زو مبستا خو هنداتكن مبستا دلي وان بكذا شونا مبستا تيمي براستي جي كومرف السري اللي كوليني بكشي جيوية شيء باشا بتقول لي كولين ريد هوم كه مثلا دو قلنا انجلترا وسنغال بو از نشاش بن يعني انجلترا ليستيكا كوها ليستكو سوياوي دبن بريمير ليغا خدبو و بتوب دريج ليست لي سنغالي ري بيوان هنرمندن لي تارزك هنرمنديا بيوان تنري وأبنبو برحتي بوان توب دريج انجليز وان تيك بر افسكي بر عجيب جمراحات لو ما دفيكم مرف يعني مثلا تكنيك جي زلال بكي يعني تكنيك نأو تشتكو ترك دبيت شالم ياجي دبخه توب فيت هناك كارو باري ارتستيكي بكي تكنيك اوكو دوي توبي تكاري بكيجا آليفه و بكيجا شديفه باويجي دفرا خزايا حوالي خوي يعني يعني من بعثات تيمن وك ألمانيا وبلجيكا وناتكن سبريز كرين يعني مرم نكره بيجكو فوتبول وان ولات دنجي بيش كتنا يعني مثلا ايرو جابونيا ببنالتي تيكتو يعني حياة داويجي تيكو شاله هم برخرواتستان يعني مرم نكره حقك ورجي بدا وان يعني بيجكو وال وجمواجي فوتبول بيش كتيه يعني تشكي ورجي مرم نكره يعني فيجا انباسا كيتكن وانا ننامستن يعني اندامي قبا جهاننا يعني شويقا الدنيا ده استا ور جيده ترشتك هي نادمكي بيشتكتنا الفوتبول ده بيشتكتنا ام في استا ده نرخينن ريري باشا كيك يشر تو چوا ده نرخيني وان دحفتيا تاج وسر قوتني كيك محمود وعلي فكري يا من زيادة تماشا نكر تاني سي ماتش من ديتن أذكرم بشكل بحثوهم بكم يعني أو جنابك فوتبول يا أو كمان أو شرازت يا متنا ماتش جابونيا بالا من كشانت يعني كقالي فكري نظام تشل بوجه يعني أو لزجنيا وان أو زو أو كوان يعني تشتكي فينومينك يعني تشتكي بالكيش يعني كوريا جابون براستي فوتبول برلزد ليزن بالخص هي او كيا او د فوتبول لا تشتكي بالكشكو دياره يعني د اسيا دور دا او كيا
من ماتشا إيران وأمريكا أو تماشكر والله من تشتكي شانت ديسا بحث سوسيولوجيا فوتبول دي كمنا فوتبول بخا يعني إيران دقيقين داوين ده 15 دقيقين داوين فوتبول كي بر عجيب ليست ومن بشنا انجامي وان تماشكر انجامي نكون ماتشان قزانش كرنا همان بيجي إيران حمو ماتشا دقيقين داوي دا قزانش كريا يعني 10 دقيقين داوي دا قزانش كريا او تش اگر كعلي باشتر زانه د فوتبولا تركيا داجي تشكرينجه يعني تركشي دمكي دقيقين داوين دا ماتش قزانش كرن يعني ابيا قالوا تشما وصايا يعني از بابا كم سري خب سرفيا شان يعني دوان بلاتان ده تايبتي اولاتين كو هيك بكولتورا تراديسيونال هيك بكولتورا اوكي يعني فهمك تفهمك الدنيا زماني بمان هي زانينك الدنيا زماني هي يعني دسبي كده دبيت نوت دقيقة نوت دقيقة هو أزيد النوت دقيقة أزيد شت بكم يعني هي وقت هي بكاكو أوسا راحتن أوسا آزادن أوسا أوكي ليه دبينكو وقت در باس دبا ودكبن وأوتكن امبجن ايدي حيوان جه چلبه يعني كو وقت خلاص دبا وقت دچا ايدي اوكي دايا دياره افيا جوانرا اوكت رفلكسك يعني او موبيليزاسيونك اوكت ده داويه ده يعني بربه او بالا من كشان ماتشا دن ياكو بالكش بو بگمان بدلي من بو ماتشا ارجنتينا و اوكي بو ارجنتينا كيبو ارجنتينا يا استراليا بو كيبو يعني دبي ماتش دا جديسا از بحثا كيبكم ديارة ادي او تلسم او سحر او ماجي ياكو ام وكا تماشوان جي فوتبولي لبندنا او دبي حفتي بتشك هبو افتش يعني تبيكو ام بحثا حفتي تشو ما بحثا او يعني نيجاتيف نيني يا بحثا قطارو او كيكرن لي يا راستي ماتش هبون بحفتيه وانسان را او بيجان من ديت از مكتبي دركت من ديت ماتش ارجنتينا ويركي هي جنش مثلا كتشيك وخورت لكولانا ام بجن كمبيوتر خد دانينا لماتش ارجنتيني تماشا دكرن منجي بشك بالا خدوان من ديت كتشيك جم برسكر جو ميسي بابيجا نوايا وأما بهيجان بكلجان يعني ديارة إنسان فوتبوليستين خدي تلسم خدي سهر بكرن دوی شامپیونه ده باورم او قص او تنه بچکشی يعني بچکشی ام دوی شامپیونه او دکن بچکشی اوه يعني او فوتبوليستين مزنكو ام جي كيف بقرن جي كالجان بن وبهيفيا هايدي ميسي تتكاري هايدي ميسي يعني او ديارة دي بسيكولوجيا انسان ده هيكو جي كسي وكخوا انسان ده تشتكي قهرمانك تشتكي وكا خدائي تشتكي وكا تلسمي ببينه يعني او يعني انا كمان بحث مارادونا دي كم بحث بيلا دي كم بحث او كادي كم تجاري جبيل ناكل نكارن جبيل بكن جبالكو هم دوان دا هم انسان بون هم جي تلسمك يعني تشتكي اوك يعني ناخذ ما احتياج انسان هيك ببي تشتهي دي جيانا روتين دي جيانا كو قال لك نخواش او كذا يعني تشتنكو امبجن انسان دكاره تشتين حيرة جير تشتين او يعني باورم جمسي او هري زيدا جي او ذكرن لو ما ماتشا ارجنتينا قال لك كاس بيجي عند خازن ميسي خزش بكاش بلاكو قال لك سركيفتي بيتنا كوبا جيهاني الدرسي تتنبيه جبالكو وكيدن كاستنا يعني جي كاري تو هيبي بك وكيدن كاس نكاري او بكي طبعا كيف هم ماتش جابونيا تيما شامبونيا دات ل اسبر كيف خاشم خربات تيم من زوراوان واش هن مجاري ما يدوجي انا كيك محمود
Evet. كيك ياشار تا قلتنا خو داوي بك داوي مبوخي تا خلاص من قلت يعني كيف من هاتكو تاخما خرباتيا زورا يابونيا بر يابونيا بر وهيفيدارم أرجنتينا جي باشتر فك بليزة أزوار تخمين دمكن كيك محمود Evet. ورخويا وي راقب خرباتستان برازيليا بقى تشوت بيجي أنا Yani إذا تبيجي 0-0 لبيشة şey olabilir. Ne? أنا مش بكن دبن راقب خرباتستاني باشا شو هاد سياجي كنا أكبر كم هولندا أرجنتين نيف Bu نيف çar. بوتشار والله إذا ولدت باشا كيك ياشار هولندا أرجنتين كي قزشكه يعني از دلی خو بيجم ازانم كو هولندا تيم كيبر يعني نيدرلاند تيم كيبر او كيبر بيزه از خازم أرجنتين قزان كيف كيك محمود هولندا أرجنتين Az Arjantin حزناكم. حفتي وحشتر بدأت حزناكم. فرانك أكو كان بس تبيرامي ما كان بس تمثيلي جونتا أرجنتين بو. إيران بعسيرو كبير أم بعسيرو ميسي هي إيران بعسيرو از بحث تيد بين ön yargıya خودكم از هم بروان تزاني فينالا حفتي وحشتاج نابرا هولندا وأرجنتين ده بروي روانش با برافو از بحث وين ذاكرون وين دامي كرويف تريست باشا كيك علي تشد هولندا أرجنتين ماريو كامبستن تكنيك ديريتريان تبيرامن يعني او تقريبا فيدال تبيرامن لو ما جي ازوان حزناكم دخلتم هنا ونداكم باشا يعني انتو سياسيين كيف فكري كيك علي وقت هولندا وارجنتين فينال يستوون حتى يحيش هذا الشانس ديكي يعني از فيجا بليستيكا أرجنتين نباورم يعني ماتشا أوستراليا دجي برجريا وان حبكي وكا أنارشيزما تشه دليستن تشكوارا دليستن ناويتشي يعني فوتبول شتيوها هالناقرة فوتبولات في أستدا وانا نكارا حلقرة لو ما في ماتش ده فوري من أوجي حياة فيجا ليستيكا هولندا تشاوابو يا أرجنتين تشاوابو غاوال وانا تينا برهف از دبيم وي هولندا أرجنتين هولندا شانسي كيك ياشار دربيا أوروبا إنجلستان فرنسا erken final ya final azul جيبو إنجلستانم هما كرت بجمع وراس بجمع İngilizistan. Kek Mahmud? Yani خاصة futbol أصلا بلند أدريزن وحتى أنا أجي حمو ما شاخد بي أو قتنا يعني دو فوري مهنة يك إسبانيا يك جي فرنسا يعني şans dedi Fransa. شانس فرنسا كيك علي؟ كيكو يعني الاستيكار دو يا انجليزا كم تماشكر انجليز بي الاستيكار نكارن فرنسا تيك ببن و ازوها باور مش دوين ماتش ده و فرنسا زورا وان ببن باش برازيليا ماتشو هنخده وای محمود به 4-0 البيشه خرباتستان برازيليا هم بيجن كاك ياشار يعني بيجومان اگر جمر با خرباتستان دبي زوراوي ببل برازيليا باورم اكتر كيك محمود يعني برازيليا طبي يعني هرتم يجيك فوري كيك علي نا از خرباتستان فوري دبينم برازيليا نا برازيليا takımı بدنگه yani kare herkesi tek bebe u kare herkes yüye tek bebe باشا فيناليست دن و سبي ورن ليستن ام هين نزان كينا ام يا بيلن ام هناك جي وينين وها خشك جي قطاري ام مهل بجارت ما قوا موناجي كرت شيروفا بكن يك جي محسا جينا امينين هاد جبير كرن ده هر ماتشين ايران ده ببيرانين بيروز دكنوان دفر ده جي دنگوي بلند كرن بكرتاسي تشكيون بيجن هاش بو protestoin li vir li Qatarê ji bo jîna Emînî. Destê wan xweş be. Destê wan xweş be. Kek Yaşar?
يعني ما او تكر باشا قو رقم 22 دانه 22 ونزامن تمنا جنابو Evet. O Katar numara Katar يجي يا بيسودو كيك علي والله باش بكو امريكا وان تكبر ورجما ايراني Kunduzanın Bajarı Rojnate Kurdistan'ı hatiye piroz kirin, giş piroz kirin ku Amerika van tek bir. يعني هذا تشكو دبي يعني كومنتار كرن شروع كرن او نتني باجارين كردستان حتى يك طرف كيري كرد هاتي شهيد كرن لتهران من بخا فيديو او كاتماشكر يعني تهران بخا ايراني فارس يعني سركتنا امريكا بيروز دكرن حتى الري او ترافيك راحتي بو قرتن بعربه او كا او تشتكي بالكش بوم او جي نشان دكو براستي لإيراني بريا رابريني ترس جهولي رابويا بيا شورشكه كوملگهية سوسيالة يعني يعني كي قريبو بري سالك كي قريبو تخمين بكا كو ماتشا امريكا او تبيت تقريبا تبيجي از شما امريكا صحات كلمه ايران تدقرت اداوت حبسه يعني شما تشي امريكا يعني بك جاسوس امريكا نشان ده ونيدن يك جمال رمضان قهرمان ارتيور ودويني خوش شاديه رمضان قهرمان ارتزاني حوالي ما قلعه باريس بري دياربكر سبور كيك علي نقل باريزا به ده قادان عوين ده دست قلعه باريس زانو قلعه جيبوشي نظام شاشادم يعني واه والله شفيق باش زانو چایم باش شفيق من كيك محمود تبيرته تو نعم تشما وي رمضاني بخد دعوتنا كي والله ما قلت من ما جير بري هي بيتكم دروجن بيش تهين لقطار بما ميوانه ما يعني وينين خوشك شانديه تدبيني دناو سنغاليا كاميرونيا ده برا كيف خبك نوسا كك عليها موسى بجوا كده شو بيجن البورد اللي يخلى ماتشات ماشاكا نظام اول كلاكاوي كي هيك مشهوره انا مشهوره من درخص باشا حكم جن ديروكا كوبا جهاني ده جرى اول ماتش اكواتور المانيا ده موجي بيروست كنت تشكيون بيجن جرى سركفتي بو انا سركفتي بو تشاو كيك عليه يعني دي البس سركفتي بو هركس ورد بيجا كيك يا شرط تشكي بيجي هي يا تبيكو ببريارة سياسية تزانية أو كبونكو قطر لهم برجنا وابدكين بيا بكا أمبرجن امتيازك تبيكو بريارة سياسية بريارة كي سياسية يعني جسارة جنة سياسي مربجة يعني تشويق بيامن قابا كي باش بو باش إدارة دكرن ومن تماشكر باش إدارة دكرن وجبركو قال لك رخنا وتهمت هي كوجنا أبدكين ويا اوبراتوري وانجي رجي وانجي زيدا توربينا فنن جن نشان ددن وابدن يعني ابتش بتشك بوليتيكا يعني كيك محمود امتزان حكم جن دماتشن جنا ده هم يعني شو افجار عولا دكوبا جيهاني ده تيمن ميرا برايفا برياني تشاوتيت يعني اساس خدا نتني وكي جن ابجن دكوبا جيغتن يعني اساس خدا de öyle de Katar'da diğerten vasfegerten mintere. Yani ha. Tabii jiberki Katar yani çardak fazla madde van be FIFA lafkerine de bir nam jin gelek cilevi tere de se yok ya ki çipi yok ya ne ki nam şey yok ya ne ki na se hab jini hakem derketene çipi vanje ham derbene de ben jiboy jini Katar'a jiboy kaçı Katar'a de ben mune يعني قيامات رنابي كاس تستابي نام سوان تشكناي يعني لما فرمي تري يعني يا حكام باللي اسبين قاي او تشتت بيجي لدربه سعايه يعني دندري سعايه ده في فناش تقول وان سربس بين شواد خازن براوركن باش واناجي اليجرين رنگين ين هري رنگين كوبا يربون براستي سنغالي وكاميروني رنگ دان توربينين قطر ان اوكا
قال لك خوش وينين خوش دركتن هول جوان وبالسلافي فيا ام برنامج خو خلاص كم فيا هاري داوي افا كيك محمود اشتدس بتكم السويد تجين ازو تجي حمو ولاتن اسكندنافيا جاني باخجي ده براستي برسر كرتينه يعني تزاني لبر مر كاغدا كيجنا جعرده جغارا خنا جعرده يعني جي كاغداري جدايه پلاستیک جدایه خوارنه جدایه که جدایه لسویدی وقتا دچن شاهیه کی وقتا دچن ماچه کی او در هر در د قریجه ده دهلن او دچن يعني لد جیانا خواه نورمال ده نوسانه يعني جبر پرورده وی پرورده گرتنه ایجا لور مثلا ژاپنی بنه اوجی عادتك وانجی ور هيا چونه ماچه و چوپا خوش کم کرنه چونه يعني تو چود بجی يعني عادت خواه لور جیب کارم يا دمك جابوني رابون تركيا برا كنا قطري خلقتن وكينو ما يمان قلتنا جاركي لتركيا وسا كرم قلتنا فانا حنكي خمتكم وسا شيء ما يكرم كيك عليته كيك محمود جمدي يعني جابوني قد أصلا يعني ساموراين عيبة كتشتوها شاش بوده ما تبي هره او كيك محمود دي سجمدي كيك يا شهر تشن قلتنا Ya evet şekil normal de benim yani şu kültüre Japonya nastikin yani dve ben numune jibo milletin kültüründen yani ki askarım ya benim çibelim. باشه ام هاتن داویا برنامه خو قلتنا وي داوي كيك يا شهر اشته دست بتكم Gelek spasikim jibo wan şroveyan wan evkan hatta haftaya kedin beminin dixir xoşiye da jibo biniran as haftaya ke be sağî û selameti dixazim. باش كيك علي قالك سباس كيكو كيف بو كيف كيك محمود داوي كيك محمود كيك محمود جمدي اي باش كيك محمود دنكتي نعم دنكتي باش قلتني خويا داوي ما قلت بيجي شن داك داي بيجا ميفان يا نا تبي يعني فوتبول مرم علي سياسات جبيرنك يعني ما علي ما قد نتيجي بري دخلت شكل بيجم دبي تورنوا دا يعني نورمال سي انسان وكي ستار تين قبول كرن هنا لي برازيل ستار يعني نيمار جي ميسي جي رونالدو جي قد يعني شعب مدى بينش بران لكن فوتبولا ميسي نا فوتبولا انسان كي ستار مثلا فوتبولا ميسي ورونالدينيو بدنا كيك علي تمزت كا يعني البرنامج كيتم باتك ما زي واحد يا برا بدود ما انا بكي ما بي تمام بكل بكي ما بي تمام بكل شو كي شعب كده بكي اللي نارم شعب كي وقت ما شبان اللي نارم ليه ادنارم يعني وكي ستار دبي تورنوا ستار تنان مثلا وكي ما قلت ليستيكا رونالدينيو مثلا ميسي مقاسه بكي ليستيكا ميسي ده او تنه تمام يعني وكي بالانس وكي حاطه بحكيمتي النظام شغل طبيعي جنبه يعني ارتستيك توب فوتبول كل شوف دبي مسابقات شوف تنهي هجان لما هجان تنهي يعني دبي ام بي علي ببينن يعني سي انسان بنابو دنگنه لبراس حاجه بنابو دنگ خو بامن پرفورمانس اون ترناك قيمه يعني دبي ام بي بيجي ددن مثلا وطا اسخورتم بحث كده قلت يعني فوتبول işte yani futbol değil beni wanda negi wanda yani beni huna fikir negi yakhda fikir debi insane işte şoraşkar insane او futbol analize le medid ki yani futbol İran dünya bir endüstri heri mesela من milyar dolar para çıktı be debi merim debi wari vala neyle mukabil debi da او شاف إثارة ما يتشاف بصالان هم بري فوتبول بروباندا كنا قاعد تفكرين دقوت صلاة درجوتي كيش من بورتكيز شال صلاة بفوتبول بسيف يعمل إدارة كريه يعني فوتبول فادو وفيستا
اینا هر انسان که اختار دستلاتر دخواد هنگ امکانا هنگ اول بکار بینه جو به آماده خواهد سیاسی یعنی دویت شکی او عجیبی تنهی دویت ببینی توی گراوی حاضری و بکی گراوی تدبیر و بستینی فوتبال انسان تشکی او که هر خورد هر باجار هر ولاد جرا تشکی نلازم جو تک سولت هم بس که ذاتي فوتبول لیستیکا فقیره نه دولمنده يعني نه که مثلا بيجن تنس هي مثلا تنس لیستیکا زينين هي عروسات هي ليه فوتبول فقيره هي يعني ذاتيني ودبقلا ودليزي يعني يعني بلا خدي فوتبول دي بناو دنگي ليه باشو عطنا بون دنگين بون para قدرش كن ام روجا كي ديسا تبكن ميوان دبان تشتاد ام بيبن علي تتسكي بيجش بوان قوتني محمود براهربي قال خوش بون كيف باشا قال لك سباس كيك محمود كيبر وعلي فكيشك تماشوان النجا إيشف جيم هاتن دويا برمايا خواه روجا پیشمه و هکارک می چارپل مدیایی برنامه پانوراما چارپل ریوه ببه حیا روجا پیشمه بمین دخیل و خشیده ایوار باشه